Halo Azam. Ondel-ondel. Azam lagi ngapain, Zam? Adam di kamar aja. Oh, Azam lagi di kamar aja ya, Zam? Azam kenapa nggak main keluar, Zam? Habisnya gue sama ibu. Oh, Azam nggak boleh sama ibu ya? Terus Azam ngapain di kamar, Zam? Adam main lampu aja deh. Enak juga ya Zam ngeliatin lampunya. Bagus lampunya, Zam. Azam keluar yuk, Zam. Ondel-ondel, ada sesuatu nih buat Azam. Ondel-ondel. Azam mau nggak, Zam? Ayo aja mau. Ayo Zam, keluar Zam. Surprise. Apaan ini? Azam buka aja, Zam. Udah bukanya. Mobil. Yeay, mobil. Yeay, mobil. Azam suka nggak, Zam? Adam juga pengen. Ini spesial loh, ondel-ondel beliin buat Azam. Ayo ditekin, Zam. Jangan aja. Ayo dicoba, Zam. Bisa nyala dan. Bisa dong. Ayo dong dicoba, Zam. Yeay, seneng deh kalau lihat Azam seneng. Ayo lagi, Zam. Ngeng, ngeng, ngeng. Nanti boncengin ondel-ondel ya, Zam. Nah, tadi yang nonton. Adam suka banget. Sama-sama, Azam. Oke deh, cangcinya Babe. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.